Kublay piwi nga Sherilyn Kawar nga don hangi menta ban pentip shapi but kamtam ya gitu kinong shong shnong jong ketika Thai West Gentle Hills District ba ka shnong minska kan penong ya ka fit junti hakakat kandai tarik but arpo tarik mentau benai ba arja kusau tina kaliang jonga nga khot nga west nga baya piwi ba pinwan ban aji kesan nami kan ka fit hakite kisngi ti hakakat kandai tarik hakaporshi baje janmit kan sedon ke jingi termasi pat nadin kata nadu kapon nyo baje janmit pada kan sedon ke dancing competition kabla khot subhalot ya barok khot nadu ki kelong ki kena ki samlai ki temen barok ki laban shim benta hakan di competition badi kinong job is aida kasong pisa haka arpo tarik pada hakaporshi baje janmit biang kan sedon ke jingi termasi pat nadin kata kapor sau baje janmit cheneng kan sedon ke hausi ke balai spot tingka shishi pat ke prize ke long san po hajar tingka bad hadin kata kapor nyo baje janmit manga badi pahe well bon mensong in sawan ban perform haka shinang jopi bad nadin kata kan sedon ke jam session ke ban setem de ki DJ ke baper baki ban penki mat penki kiti penki kejat ini haka te kisni kena kalian jonga ngakot ngawes ngpai pi baro baki ni wan lang haka ni ke fit bad ngin se kedu haka te kisni kublai shibun kublai shia jarmu